X'ikun jiswielu il-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha. Imbagħad jitlef ħajtu. Jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu. Din id-domanda li jagħmel Ġesu nistgħu nifhmuha u ngħixuha fuq diversi livelli. Ħafna drabi l-ewwel interpretazzjoni li tingħatala hija li t-telfin tal-ħajja huwa dak li wassal għat-telfin ta' dejjem. Imma aħna nafu li kemm il-ġenna u kemm l-infern nibdewhom minn hawnhekk. Meta aħna ngħixu fil-paċi ma' Alla u bejnietna, fil-paċi ma' Alla u mal-ħolqien tiegħu, diġà qegħdin ingawdu il-frott ta' dinja ġdida. Alla jammar fil-qalb tagħna u fil-ħajja tal-grazzja li hija l-imħabba b'xejn li bih iberikna, aħna nsiru santwarju tal-preżenza tiegħu u ngħixu il-ħajja li se tkun id-destin tagħna fl-eternità. Meta ningħalqu fina nfusna u nsiru skjavi ta' dnub u l-sira ta' Satana, l-infern nibdew ngħixuh minn hawnhekk. U nsiru ta' dieqa mhux biss għalina imma ta' madwarna u anke għall-ħolqien ta' madwarna. X'ikun jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha, imbagħad jitlef ħajtu. Fil-messaġġ li il-Papa Franġisku u l-Patriarka Bartolomew ħabbru l-bieraħ lid-dinja, messaġġ qasir ta' 600 kelma. Huma taw għarfien ċkejken fuq waħda mill-aspetti li qiegħed imardu li żjed id-dinja u li qed joħolqu kriżi fl-ambjent. U ġabruha fil-kelma reba. Din ir-reba li hija propju l-aċċ li tikseb id-dinja kollha. U d-domanda ta' Ġesu hija domanda attwali għall bniedem tal-lum. X'ikun jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha, jew inkella jekk ħajtu tkun maħkuma mir-reba li jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu. U b'xi mod meta aħna nitkellmu dwar il-kwalità tal-ħajja, the quality of life, qegħdin nagħmlu l-istess mistoqsija. U Ġesu bid-domanda tiegħu qed jagħtina wkoll ir-risposta. The quality of life is not about possessing things, but about enjoying things. U allura jiena nikseb ħajti mhux daqskemm għandi r-reba għall-affarijiet, imma jekk ikolli il-qalb sempliċi li narhom, niggustom, nirringrazzja l-mulej tagħhom u nħallihom jgħixu. Kemm attività tal-bniedem f'isem in-namur u f'isem l-isport u f'isem il-progress teqret il-ħolqien b'kapriċċ bla rażan. U l-bniedem waqt li minn għalih qed jikseb qiegħed jitlef. Tikseb imma titlef ħajtek. U din hija stedina għas-sobrieta vera.
Is-sobrijetà tad-dixxiplu li jrid jimxi wara Ġesu u jaf li jrid jiġħad l-egoizmu tiegħu lilu nnifsu, li jrid jerfa' salibu ir-responsabbiltajiet tiegħu u li iħalli lil Ġesu jagħtih direzzjoni. F'din il-ġurnata, it-tieni waħda minn dan l-istaġun tal-Ħolqien, the season of creation, aħna rridu nitolbu li aħna nimpenjaw ruħna favur il-ħolqien u l-ambjent maħluq minn Alla. Aħna jkollna l-erf tad-dixxiplu li jaf irrażżan lilu nnifsu u allura jiġħad ir-reba li tipprova taħkmu, jerfa' s-salib tar-responsabbiltà u iħalli lil mulej li huwa ħallieq u ħellies jigwidah. Fl-ewwel qari il-profeta Ġeremija jilmenta għax iħoss il-peace tal-missjoni tiegħu bħala profeta, igerger mal-mulej li ma kienx qed jippretendi din il-kritika ħarxa, sirt id-daħka ta' kuljum, kulħadd jiddieħa kbir. Il-kelma tal-mulej saret għalija tajjir u tmaqdir kuljum. Min ikun fuq is-social media jifhem eżatt x'inhu jgħid Ġeremija. U kemm odju kontra l-kelma ta' Ġesu ivenven fuq l-eteru, fuq il-web. Imma aħna għandna nar li ma nistgħux inżommuh magħluq ġo għadna. Iżda f'qalbi hemm bħal nar jaqbad, magħluq f'għadmi. Ejjejt inżommu magħluq ġo fija, ma niflaħx aktar għalih. Dan huwa n-nar ukoll li Ġesu jsemmi meta jgħid hemm nar u kemm nixtieq li diġà qabad. In-nar tad-dixxiplu li jrid iħabbar il-kelma tal-mulej u jaf li hemm prezz li jrid iħallas. I would like to greet our English-speaking guests tonight as we celebrate the beginning of the season of creation. The Word of God talks about the cost of discipleship, and it asks the disciple, Jesus asks us, his disciples, to have the courage to renounce to our narcissistic temptations, the courage to carry the responsibilities which can easily become a cross, and also the courage and the humility to let him lead us. As he tells Peter, Peter, go in line, I am the leader. You are being of an impediment to me. I need to lead, and you need to follow. As we realize that we have a depth with the Creator for such wonderful creation, we also thank for people who create beauty, whether it's in music, whether it's in film, whether it's in art, whether it's in drama. We have to be grateful for people who have been given this great mission to be also creators and co-workers with the Creator in making the beauty of the universe come into so many people's lives. We pray today that that great fire which Jeremiah mentions in the first reading enkindle also our hearts. That fire which is ready to consume us, but which is also ready to become a word of courage and solace
to so many populations. And at the end today, we pray for victims of floods, whether it's in the United States of America or in Bangladesh. And we pray that whoever is responsible to lead nations into a lifestyle which is more sober and more compassionate and more responsible may be given the wisdom which they need in order to be true co-workers with the Creator.